دەمێک و ئەمریکا هۆشداریە دەدێت تورکیا و دەبێژێک و باوەریە تورکیا بە رووسیە دە سووریەدا سیاسەتەکە شاشە سەرۆکێ تورکیا گەفابکارانینە هێز دەکێدا و عێریشە ڕژێ ماسەد و رووسیا بۆ سەر ئیدلبێ ڕاوەستینێ ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکێ تورکیا دە گوتارێکە دەڕاگەهاند و ئەگەر تورکیا نەچار ببێ تورکیا ئامادەیەک ئۆپەراسیۆنەکە لەشکری لە ئیدلبێ ئەنجام بدێ ئەو ژیداک و ڕەوشە ئیدلبێ زووترین دەمدا هێمن ببێ. هەروەها ڕەجەب تایب ئەردۆغان گوت و کارینێن تورکیا نەمانەداک و پێشوازیە لە پێلەکە دنا دەربدەران ژە سووریە بکێ ژەبەر vê çendê Tirkiye amade hêza leşkerî ji bo ragirdina êrî şarjê Masud û Rûsya bo ser Idlibê bikarbîne. Seroka Tirkiye tekez kir û got ku Tirkiye nikarê weke çavdêr serî rewşa Idlibê bike û di heman demê de weke çavdêr li hember kiryarên çekdarên YPG li Rojhilatê Feratê rawestê. Ji alî xwe ve jî Dmitry Peskov berdevkê Kremlîn bersiva serokê Tirkiye de û got ku Rûsya li dwanên Tirkiye derbarê rewşa Idlibê qebûl nake ew jî dema ku Erdogan Rûsya bi binpêkirina rêkeftinan tometbar dike. Berdevkê Kremlîn got jî ku Rûsya pabend e bi rêkeftina kêmkirina astêşer li Idlibê û tevaya xalên rêkeftina Sûçî derbarê Sûriye li gel Tirkiye bicî dike. Rejima Esed pêşveçûnê de li bajarê Idlibê berdewam û gelek bajar ji destê grûpên çekdar derxistin û xistin bin kontrola xwe de û herwiha ji xalên çavdêriyên Tirkiye ku li Idlibê ne nêzik bûye.